reka turebe sumuzitu notu mushanje umunana mukaga 92 3 5 ningashi notu mushanje umunana mukaga 92 3 5 kandi online www.revivalradioug.com iwe wakuburiyo kweseri y'amayanja niwe no twataraho kurunje no botwine reka nyakireyo akababiro bashatu elo Revival Radio. Revival. Yes, omurungi. Mwasiboneka. Natusibire kurungi. No gambo na Sandra kuruga mtoma kashenshero. Sandra yebari kutera buzima washikiriwaho. Yego nashira choma. Aba mtoma kashenshero twabaramusya yebari. Yego nani mutara kurana. Okay. Yes, ubwo yashyireho mazima ariyo mu class reka ndibe yabanda bashitame bategerize Orugyendo Rw'Amagara. Hello, Revival Radio. Amagara mbwijire. Amina. Nakwakira amamerusi. Mazima no hashugo. Weba rokutereza wataraha. Ego. Sima wehereza bwanyu. Ebari mnonga. Rw'Amagara tugara mamane tereza masiko ganyensya. Bito guagamba na mwebesa mwine kushobora gushuri. Yes, mwebesa nakushimira. Abantu bena bateranira mu Rw'Amagara. Mwena mu ruhwaho. Bena turabuzima. Yes, yebari mnonga mwebesa kandi okutera isumu yawe. Reka nkwateyo ndijo rero kandi imbizane n'abagenyi ababashira. Yes. Hello, Revival Radio. Revival Radio. Yes, amagara mbwijire. No gamba na Catherine kuruga busheni bweranyangi. Catherine bweranyangi yebari kutera. Ego kantegereza Orugyendo Rw'Amagara. Yebari mnonga Catherine. Yes, nashimirwa mnonga kandi kufura mwana wanje uriyokwe kumanya ngo hino nyine yo na following. Kandi ahindu kugambira naheze kwakira abagenyi bari yaha bitureka ngarikinya kigesumu babiri iwe noteka ngo ho wunyina. Yes, iwe noteka ngo numugenyi ningashina ndwahi reka nyakire yo gutureba ngambere. Hello, Revival Radio. Hello. Yes, Revival Radio. Ogambo na Jonathan no muri shomo kashanda busoro kashari. Jonathan akwakira noteka no bagenyi. Abagenyi abamwenu bakubahurikize baragande. Tubabasa nangwa kuteberezaho kake. Nini teka ngo ni nk'abagenyi bakurga mu chat zitu za burijo. Za chat zitu za burijo. Oringo wachika by the way bari mnonga. Atkuwaburyo mweju wabo inenka at least 50 waze yihera yo mazima. Ebari mnonga. Rega nkwate yo guturebe rero babagenyi babahereze muza kubota jeboro kandi muza kushemererwa. Hello, Revival Radio. Hello, Revival Radio. Wow, ugoti abasakurabamu. Yes, hello, Revival Radio. Hello. Yes, Madam Ruth. Yes, chendeza ho radio. Yes, asimwe. Asimu mjuni. Hello. Wachubutamo. Wachubutamo. Yes. Hati iwe noteka ngo bagenyi cyabari yaha. Wanje noteka ngo bagenyi baruka. Atabagenyi abari mu studio mwabategereze za Orugyendo Rw'Amagara. Yeah. Atabona imanyangu nabuza kutereza ubuzuru zabo kurgo mu cyaci. Abakurgo mu cyaci yankaish. Yeah. Kandi bahurikiriza. Yebari mnonga. Yes, emwe bari mnonga yebari umurungi wohurikize mazima wagezaho program Orugyendo Rw'Amagara unyewine Ruth Nyikira ninyomtebekansa ikireki nimanyangu bawotegerize Anthony. Anthony ningira ngo hurikize twakora musyaho kandi twendeze kubaje umukanya kuna rero kisha bituye ngo Orugyendo Rw'Amagara. The program is sponsored by Bright Future Primary School okomo cyabahesi Mbare Bukanga Isingiro District mwe bari kuteka mwaka sente buzima kandi mukabasa gukora nitwe bitu ncheza kandi kuretere abagenyi n'abagenyi imiringo ibiri atakushana kandi nubisha ku bantu batugambira buzima nambweno naza kubakusyaho kandi hago na team naye yishe bashendekerize bantu hago team naye ryaha nayo nisha kubakuhereza babase gukora musyaho so hat kanya kire bakitobo bubinyini abagenyi
na nakugambire ngo hati age program neyo mutano kandi waya bagenyi nabo mutano wese nohura bashija kuzira imyaka miringwa mnonga so hati to twisha turu special Reka namwe ninyo yakire unyano wanje ogurya hamkonogu yirra kazindaro mazima nakwakira kandi nashimira kureba so no basa kutugambira izina ryawe na nahi waruka yirra kazindara ko buzima nakushimira mnonga umumbeho za Revival Radio aha hoshitami Revival Radio auriya hambeho abantu bona bakurikize kuminenkomeza abantu hati yiraha kazindara ko utuyanjure bakwitoha. Thank you so much, Madam Ruth. My name is Akatukunda Nikita. I come from Isinjiro district in a village called Chempara, and I'm happy to be here. Yes. Thank you. I think you've heard really na kugambira ntata bana bo mutano kankunda Nikita kurga Isinjiro district. Yes, Nakita, before you go, you first tell us district, Isinjiro district, in which sub-county and village, the school. You can continue giving us your introduction. You're coming from Isinjiro district, in which sub-county, and you can tell us even maybe the village so that people out there can at least know where you come from. Okay, thank you. You're I welcome. come from Kagarama sub-county, Chempara village. Okay. Yes, Kagarama Igombora na Kagarama kandi cyaro ni Chempara. Yes? Yes. Imwaba kwa baryokwe umuri Chempara. This is your girl. She's your daughter. Kurga Chempara. Na isha kongera kutugambira nabazire beno bahi rekanga ricenya kire yo nanondisho mugenyi aha mukono gundo gwa buryo nyine ho nanondisho mugenyi niwe twakwakira mazima yakira kazindara ko bakwetoha warugahi. Yes, uriambeho za Revival Radio. Thank you so much, Madam Ruth. Welcome, please. My name is Abesigamukamazain. Abesigamukamazain. From Bara district. Bara district, yes. Rw'Amagara sub-county. From Rw'Amagara village. I'm happy to be with you here. Yes. Webari mnonga Rw'Amagara sub-county and Rw'Amagara. From Rw'Amagara. Yes. Okomu Rw'Amagara nimwe abari Rw'Amagara mwagira umugisha ryaha n'umwana wanyu igomborana Rw'Amagara kandi umurimbarara district. Nabagambira ngo neyo mutano no bahurira turiyo ntisha kwizera kimwe kandi bongere kubagambira bingi kandi nagira umugisha beja na Reverend nasa kubanza nayakira Reverend rero kandi kwagaheze kutegeze ishara hakiriyo nabandi abagenyi nabagambira ngo team bitukanyakire Reverend nawe kwagaheze kutegeze ishara rero ntwisha kwisha mpora na team endije yabekiriyo Reverend ibari kwisha nabo no kubashindikiriza kandi nakwakira waza kuteyanshura rero kandi utegeze na nishara uhasere program. Yebare mnonga Madam Ruth kama simu abishemwe. Izina lyanje ni Reverend Win Businje, chaplain Bara Junior School. And I'm also very happy to be in the studios with my babies from Bara Junior School. Nashemerwa mnonga yebare kutwakira mu studios zomu yebare mnonga okubanitwe kandi no kutwabura program age. Yebare mnonga katwechereze tushabire program uyu musiye mutima yanyu tujimsiye mukama ruhanga obushobozi bona omuhanju w'iguru nensi nitukusima nitukwebaza nitukwekitinisa ori mukuru kandi niwe muhanju wetu iguru nensi byijwire kitinisa cyawe
ahabwo kubana birebuka osimo habwe kitinisa yabare kutureta muri yo gumwanya nutumanya ngo nekigenderera cyawe kugira ngo abantu bawahero okwo nitwa bari yo muri yo gumwanya tugire kutwarisibwa omoyo twongero kushika hihi niwe no kwekitinisa nkaruhanga witu turebe bikure byo tukorera bwene twashabira program eji twashabira abakozi bo mu radio mu twashabira nitwa bijamu mukama kugira ngo amana go mwisi yarukweraga twebembere kandi nutusima munonga ababari yaheroko nabo baturikize nitukushaba ngo bahereze omoyo wawe rukushobora abashoborere nitwa tushoborere program benunje hisizina ryawe kitinisa kandi twena twaza kurugwa muri yo gumwanya tugende tushashanukire tuhindukireho tubire barunje munonga okukiraho nko kutwijo muri yo gumwanya gumisa mwotegeke ayuruhanga otegekeraha na heru abarukutureba n'abarukutura ayu mukama obushoborozi bwawe buzahara buri yomwe omukono gwawe gwembabazi gutubanjire gutubiseje tugume twiniho rero muri yo gumwanya n'abarukurikiriza hero bagume barje obutosho hebwa kitinuso himbisubwe Yesu Kristo mukama witu amina Ebari mnonga Reverend abwishara nonji kandi manyangu wa hasira umukoro kuronje mnonga wa hasira programu neisha kugenda je ebare iburyo ko hurkize ni wowe akwa yatwegitaho reka ngumise muni nkwanshora abagenyi kandi nyeneho nanaha mukono gundo gwa buriyo nyene nondisho mugenyi nawe yisha na team abisha babashendekerize hariyo mucyara reka muhereza akazindaro nawe abasi kubiyanshuraho we bari mnonga Madam Ruth Yes asimwe amazina nibanyeta Doreen Chomhendo ninsima mukama wa mpiso mwanyogo mwe bari kutwakira je n'ikirungi kushanga turi yahambeho za Revival Radio Yes wijo shendekerizo nabesiga mukama ninga kankunda ne shendekerize Nikita akatukunda no mwishiki wanje no mjigija wanje bari mnonga kumushendekereza nindewo kikire nanondisho bebego nawe turamusigayo mazima yes niwe muhereza akazindaro nawe yegambeho mazima My name is Ayeza Ella. I have sent greetings to my friend like Paula and who? Sierra. Yes. And others. And others. Yes, Bambe, thanks for coming here. This is Revival Radio. Mwamuhurira abantu mwe nabagambara kage itimu mwe numuzoko mushitame mushtikikane ebintu biryaha birunuri amkono gundi naho nyeneho ondisho mugenyi nawe yabasa kushendekereza twakwakira sebo yebare kwisha niyo baramsiyo bare Madam Ruth n'abaturikize aherokwe umugenyi ondije ari mu studio ndi Asimu Henry kandi nanye ninduga umucyaro cya Rushamiro igomborani ya Rw'Amagara ishaza ni yakashari district nije yambara kandi twasima munonga ufitwakira kandi ukukira munonga narahanga kutwasa twahikomwanyogo mwe bari munonga yabani munonga yuwashendekerezoha nija shendekerize abesiga mukama Zion kandi umusigazogu ninye guardian we national mutano wanje ubundi ishento Okay yabani munonga masoma yabari kwisha kandi twakwakira munonga ejo team kandi yishe shendekerize so mbwena kandi hati twaza kugaruka abagenyi benyine bakabagira ngo abagenyi benyine kitobobo so de kambakire kazindaro kandi naza kuba kaborekereza namwene niza kutandukana abesiga mukama besiga mukama Zion yes dego kunda heze nisha kwakira na katukunda Nikita abesiga mukama yibari kwisha urya hambeho za Revival Radio haza mwene gero businge tuganire so eyisoba twagira umugisha gukutaya isa
watugambira ngo norga omurimbara district Rw'Amahembe kandi mu Rwishamiro yebare kwisha mbeshi ukazarwa ryari ukazarwa hi abazire bawe nubahi abesiga mukama Ira kazindara aho turebe nkahurireje wanje yes 2019 uko mushanju 2005 yes mbwe ntati norebo ine myaka ingahe 14 years old yes wonderful yebari mnonga aine myaka 14 wazarwahi isabisiga mukama mukazaro muri mbara kandi umzire wanje nyine mama wanje bamweta Deborah Musinguzi Deborah Musinguzi yes oine mami wenka yes okay yebani mnonga owishimwe Henry yatugambire ngo nuwe guardian okay mbwenu owishimwe mama wawe Deborah ubwa hatarinkaye ariyo wito mcharo cha Rw'Amagara okay mbwishu mukazarwa abana bangahi yes ayisiga mukama tukazarwa abana 8 Yoriyo wizara rya kangahi Iriya 8 niwe gastboni yes wow mazuma nakushimira mbwene shino banaki umunda ya bazire bawe abishi nabojo mukaba muri banaki nabana abishi bangahe abishi mukaga babero munde ya tata wanje kandi bano munde ya mawe abojo twena turi abende ya mawe mbwene mu abishi mukaga na nabojo babiri wow nuko mukuzarwa hamwe mwena muri yo kwishina bo bariyo mirimo yabo bayo bashoma yes bona bariyo mbasho abamwe bamaze rero kushoma abindi bamaze rero kushoma turi babiri bonka bariyo mbashoma okay iwe being last born no yehuruta kuba kuzire shi habarayo ndisho umwana ubarugayo bakabashi so no yehururo to kurura niwe last born akuba last born somehow ni imporaje konka kare tinkuraje munonga bwinshi kuba kamenta kwenda kuba nishemba kabenyenda kubansigira abansigire konka kujanda last born so toyine cyo gachikore yatecho toyine cyo gachikore oyino kuchesigaza wenka kandi ukachikunda so ukisha watandikira nkayo kushoma katandikira kushoma mu ishomero Marieta Rw'Amagara Primary School na natandikire nasare Rw'Amagara Primary School haka hariyo nasare nayo kwe ni Rw'Amahembe okay watandikira yo nasare cyangwa uko ine nk'imyaka engahe yo watandika nasare kanye n'imyaka 3 yes no basa kwishikizobero wazayishomero Zion izobero wazahishomero kuwe unabasa kuryishika n'imyaka 3 ukaba ukazayoshemerirwe ninga bakujya ngo ishose kutandika ishomero nkanta shemerirwe kuba nkanta bamanyiriye kandi impurura nyenda gumumuka so nkanta shemerirwe nkanye ndafutaha ndenda kunzura kushoma meaning kuba cyaga hishomero wabo ukorera watigansa baticha tubara kutsubiye mu tunyafu kaho kahorro teri ndizo batinda garceyo tunyafu twaturotishe ngatara twamane kuwa tahere kubwa sesere wahurira no yenda garuka kushara kugarukayo bakanko convincing garukayo konkanta kwenda garukayo kuba hakahari kandi tukanstambura so nkanta kwenda garukayo mweno kabujina nabahya ishomero nkanjena nabakuru banje ba sister banje ndubona nje nabo
kumwabire muhikayo mwashoma mwaza break yuko hurano yenda gukora ki kuzana utakwenda kuruga mu break lunch kuyabire hika lunch mukamugitunga mukamukoma ibyo kurya shi twatu packing food lunch kabe hika turya ayishomero kuba umukaka arahare muri hishomero yes wibari mnonga kan mazima nashimirura abisiga mukamaziyon nuko yatankire P3 myaka 3 nasare so warashomota tugambire ho kacaho after nasare ukagishoma wajiza ningo kajoti kugaruka yaho nko mutamu wano nanga nasare nkashoma naheza washoma idara cha mama dara ni mporangu ga ubaniri top ubanore bona kagashoma ki home baby kutom mido na top bona nkashoma hato bwiro bomu kukwishuka levejo nasari section mukabana mwiga cyukaye gukwandika okego kubigambo mu mutwe twantuye go kugamba letters ano kwandike namba bitagira munasare hato kabano korota kuwa kubasa kwitigeza abantu kabo basinga munasare nkani encourage ko mwaya gwa kabiri gwa kashatu wonderful then bwanyuma ya top wahika P1 wa graduatinga yes graduation ikabaho okay watemba P1 obwe ukabagura umwaka ki wako banoyishika zikazi iri 12 okay noishaka banoyishika je konka twamanya ngo ukatimba P1 primary 1 buyo ko ryo munasare abato munonga konka tuwazo mu idara eryakoraho yebari munonga kuturaga ce noishaka bano tugambira kwiha P1 okuwashomire paticha bawo bitono kibishika ukabano kunda amashomoki kandi abo wabiruzana nababana bo hatuye bo atanche nabo P1 bo barayi so hatkatwiro kanje kandi tuze owa akatukunda Nikita ninza kushaba oyoga bya yorobyemo orimi ateso base kutugambira mu ornyankore wako banoro basa konka iyo bari kushoma je buzama busama bakurira heru mwene Nikita nyenzire ngo niwe ungambire abazire nubahi abazira bakuzire bariyo oryo wizaga ryakanga y'umonda yabo ibi byona ukazarura nkahi mu mwanya ki okay Nikita okay, thank you. Welcome please. I was born in Bara. And I'm the firstborn of my parents. Wow, firstborn. Yes. Omwe lastborn na bahapirizo ba kanondisha abagenyi hatuwe firstborn Nikita no jirangu no shikobo wazirwe kano jangu hati wa hati oine myaka engahe? I'm 14. You're 14? Yes. Wow. Yes, 14 Nikita iwe o yono tureba bokuba nindebe byoma biyono biterereze je kurunje munonga no basa kureba Nikita is 14 now kandi abisiga mukama we ahindu kugambira na waro what na waro 14 so abajenyi no babo masma Nikita okatanikira kushoma. I started studying in Little Stars Primary and Nursery School. Little Stars. Yes. Little Stars ni shangwa ngai. In Kacheka. In Kacheka. Nho yuwatandikire nursery yawe. Okay. So watanka baby middle top akaro distance kwingana from home. It was very far. Very far. Yes. Then ukabutamburota hakaba harahari ori muto ori baby class mukaba mutambura muta. We'd move in a car. In a car. Yes. Yeah. School van or car from home? School van.
Okay. So, how was your school, your first day at school, class? Can you remember very well? Yes, I remember that day. It was a very strange experience. It was strange, really. Yes. Historical. Yes. I didn't want to get out of the car. I was crying. I was scared of teachers. It was my first time. Yeah. Bambi. But it was inevitable ukaba notekwa kuzayishomera. So kuba noyishuka in evening isoba kuri yarengire no tahumka hato kaba no hururyota by then. I would feel very fine. Very fine. Then ukiko mukasheshe kugaruka ishomero, I would cry. Kugabe ushesha atwe atandika kurra. Konko mwaze yanataha ataho abaje. So abana bariyo ko muhurire nibyebye byanyu by'abana konka muheru nibisha kutugamire birunge birukiremo abo kuba currently baheze kambe birehebigezo baheze P7 Mbara Junior School kandi Katukunda na Kita akozire aggregates stukambire. I got 6. You got 6 aggregates. No basa kuteka teko tubisha bwenchi bisha konka. That's the reason. No mat chiri changu tichiri chaburijo ugwe na Kita ugumucho gukura na kambira chumwe English nijigambiro munyindo hatwe akoze 6 aggregates. Dero kandi we abisiga mukama Zion bakwaka zindaro niwe ukuzirezinga hi aggregate 5. You can imagine. It is very interesting. Yeah, kuna ndiwo kwe kuna atero mungaro abukuba bana babaryaha no bato ni wabareba imyaka yabo na haturra ukubakozere konka mwe bari mnonga mazima. So ubwe yatancha ya Little Stars aho na Sagi School kandi twareba ukuyabire na finga. So ukushoma kwawe, how was your school time? Ukaba no enjoyinga kusa kuheza top class ebintu bikagenda bita? I later got friends. I got friends. Wisha watunga banywani. Yes, yeah. I started loving the school. Got used and I never wanted to stop. Okay. So later you was promoted to P1. Yes. Kwa kushika aho from baby to top. No basa kushika you experience the experience chawe school experience ukabuzana nabana break ukabuzana nabo ukabuguma mu class nasa kutugambira. I was too playful. Wow. Hatukubya bibya break aho we you could enjoy. Yes. But then class time not happy. Yes. Okay. Then later were promoted to P1 from top to P1. Nasare aukano kurota. What was your performance? I've been to cover about drawing, shading, writing your names. Even to kabigenda bita imwaba baby nasage topokwe no bantu ba mukamuhandika no kuhandika bitawoshi ninga umutwe. I would write in books, but I wasn't very good. Can say like I was around like the 50th. Yes. Okay. Yes. Mwebare yohurchize abajenyaba hatumbwenu kandi yino kugambira baba promoted. Bargumu nursery section kan hatubatandika idara area primary section aho msinje gwatanira kimwe reka tuze omukahumuraka kandi kuturajeyo bisha kubana batugambira after top class batemba P1 nibisha kubana batugambira icyakora siriho ibari mnonga kurikiza twaza kuzomuka humuraka kundishe nisha kwishana binji konka wahura ngo Akatukunda na Kita aheze kukora P7
PLE yakora 6 aggregates kandi abisiga mukama Zion we abasekora 5 aggregates Mbarara Junior School. So reka tugaruke kandi kuturishe nbisha kutugambira then kubaheze nursery school hakora tahoki bashomera nkahi ebintu bikabagendera bita biti uwo mwana wo hurkize kandi yo mwana wanje hurkize umwana muto hurkize wagira umugisha kandi watayirwa bato batahi bawe so bone kiri kugwishigera mbene uguma ho tuganire ubuzima iyi program Orugyendo Rw'Amagara. It's the highest life music. Eternal life is the highest life. Hallelujah. Bana, we ready? Are we ready? Testimony. Listen. Even before I prayed, Jehovah Nissi answered me. So let you know He has done it for me. He has taken away my fears and given me peace of mind. So let you know. See the way He answered me. So let you know.
Easy, answer me. Tobechuku, he has done it for me. He has taken away the fears. Even Yes, mnyano wanje tabarukayo omukahumura ko Yesu akira abandi bona kutukunda kandi cyeshongore cyo mazima kandi na count your blessings ebyeshongore byo kandi abagenyi banje mbabishaba bagira ngo ubuzima nababikunda mununga so nagezaho kubitera byombi ngo byona bibanze kubashimeza so nintekateka byabashimeza kandi byabakoraje mununga ubu twabatakarigireho oyishe ngo twabatuyo batugambira kandi bayuno batutekereza ibyo kushoma kwabo bituyo watwegitaho program n'Orugyendo Rw'Amagara kandi oine Ruth Nyikira nashtama mujoni Anthony ngubwaje kandi program which Orugyendo Rw'Amagara is sponsored by Bright Future Primary School okomo Chabayesi muri Mbare Bukanga Isinjiro District kandi aba bakumanisa ngubuzima nishomero erikwasire yakati omuri Isinjiro kandi nubyakira abana boda kushoma mu nasare kurija cyumwana nasare hamwe na primary so nubagira ngo iwe urukwenda ngo umwana wawe abeje munonga iwe cyawe noisha kubahereza abana kanosha kurabira ahasimu ya director Julius Beguma not mushanju emwe ananemwe 19 nshanjinina esumu not mushanju emwe ananemwe 19 nshanjinina mwebari mnonga aba kututeka mu sente buzima kandi buzima mukatukoraje munonga aba program Orugyendo Rw'Amagara nubo ba sponsorinjiri so deka kandi ngace nkuretera abagenyi aho twabatakagera mukahumuro batugambira ngubombi kandi twasiga baba promoted kurwo mu nasare kandi batemba baza on P1 bitu abagenya bunyine nko kuwabahorera nyine abesiga mukama Zion kurugambara district omgombore ya Rw'Amahembe omucyage cya Rishamiro kandi yagira ngo aba muzire we aine homzire mama we ogun Deborah Musinguzi Deborah okwebuzima twakora musyaho kandi abisiga mukama ubwa hati ahindu kugambira ya naza kutuga yatugambira ngo 14 years old aine myaka 14 aheze P7 aharimbara junior school kandi yakora 5 aggregates wachora kuri ndiwo mwene coordinator ngaro buzima kandi nyine nondijo mugenyi akatukunda Nikita nawe narwo muri Isinjiro district okoko muri Kagarama mugombore ya Kagarama kandi icyaro ni Chempara ya kandi nawe umuzire wari yaha wabasa kumushendekeza konka twashemerera munonga reka nambweno akazindaro kandi nkagarure abisiga mukama Zion yacira kazindara ko rero kandi ngarcho wawe wasiga watugambira ngo niwe hatobwe nasare manya wagiheza watemba P1 ko wagitembere yo ukagishomera nkahi P1 kadishomera Rentojo Primary School Rentojo na yeri Rw'Amahembe okay watandika yo P1 okay so bakagenda bitebyo kushoma byawe kuwatankire P1 yawe ngo msinje gwa primary yanje bya P1 bukabera average kanta performinga je munonga ngani kanta performinga kubi munonga so kabera average bukabiri yaho hagati wonka wazo mwishomererusya kuna chiro mu P3 nibwo nagira umishomerusya yambara junior
oryambara junior. Okay, so hata we P1 P2 uchirukurya hiwabire no shomera ahiwabire utanchire primary, is it? Yes. Aha, watemba P2. Nyenzire ngwaho tumanye P2 bikagenda bita abashomesa babene bakushomesa ukaba nubakunda bakaba bakushomesa je ubakano twagiso no twagiso bwo tanko mweji kunagira P2 namanyira kandi nakunda abashomesa banje hata byaterere byo kushoma natanga performing aje kusingo P1 unenda kamanyiro kushoma so P2 bintu bukaterera byabaje wakunda ishomero no ishukashi uniform ukabujwara ki mukabujwara nkitoshi nkajwara uniform na nenkito ishomero kari ne uniform kanye ne nenkito ubwe mukamutambura mutakwika ishomero distance kaningana ki distance keri ningwa mpango munonga kandi tukatambura byere ukabucenda nabahi P2 P3 kabutaruha munonga umpiwana nasare nkantambura koga kuna shiro P2 ba sisters banje bona ba ishomero bamara primary bazo mu secondary so na abandi nyinga. Wow. Ati data wanje yamfunda boda so bakaba bavugana pichikorga mukakwika ishomero burizoba kuja kandi nyenko manda lunch yawe cyokunywa ibi byo no kubitunguta parking ibyo kurya nganto ari byo kurya ishomero mukasheshe breaking kandi ira ishomero lunch parking emere jenda nayo okay, so wisha wahika P3 P3 aho bekagenda bita P3 bikaba confusing kuba kona inatandika P3 nazo mu ishomero rindi wa changing ishomero hatu wazahi Mbarara Junior School nuho wizire Mbarara Junior ukabishangota bikabigumere kuba nganda kamanyira ishomero katwara bwire bunji kumanyira se bintu kare bikabitarje kwa kandi mu ishomero sia na garka henyuma kacho mu performance kuba nkanta ku ishomero nkanta karmanyire nabendum abintu bakuhindurire kuba nkukuna nagambira ba stars banje bona bakamara primary so umuhanda nkamba ndimunyenga so bashara mbanteke Mbarara Junior boarding for security reasons hatu was on boarding watalika life ya boarding wabiro tamanyire shibyo kabitwazota ngagumani manyira mpora nafuna abanywana basiyo mu ishomero kwahwira kiri natanga kumanyira ishomero wafuna abanywani ebitabo byagenda bita mwashoma hamwe ningo primary no shoma wenka performance yagendeta performance kabanza yayanga P3 na P4 byanza byanga kuba nkanshoma nyinka kandi kindi nkani nkundo kuzana so nkanta shoma ukaburi umuzana mbweno wow baticha bakaba takutamwa kanyafu bakaba ntekama kanyafu konka wori hansi no kare yukushoma bitari mu byamani nkawatemba so okushoma kakutari kwa mani nabo kuna benshoma bakaba banje mbere konkani nkundo kuzana hat P4 kuiziro kajitemba ubwo kaba mu serious P4 kaba mu serious kuba twatwine streams eshatu kuna abiri mu serious na zoom stream yo kubanza atanga kugezaho gukora je performance yatanga kuterera mukace amashoma gubabiro kunda gahi ngani nkunda SST na science ekibaro kikakigenda kubi aho abashomesa baba boko basa kwishikaho nubayi nijuka teacher Patience and teacher Dickens na teacher Justine na shomesa English bacegini yashi ninga bakarugayo babiri bachiriyo konka teacher Justine akarugayo
Okay, ninjira bakurire mbwenu hato mweje wabo wabarabero mikono buzima bariyo bamwipanyisa akozere kimunonga. So aho mbwenu urukuza kuza P5 ukaperforming ota. Nkapafu ukwijika tinkwijika konka nkandi yo first grade so nkagezaho nukuza kutemba P5 watemba P5 yabare mnonga besiga mukama kandi yabare no kwagaje no kutegeza ibyafayo byawe okuwashomere kandi busamo ryo ko hukize ninjira wabuhurire kurungi tukakwitagisa kuza kugarukamo konka kutandika na P3 nubwo yaza mbarara junior kandi akatandika boarding hati ninjira ibintu ubwo nubwo byahinduka yajana guskaza 3 streams konka wakabasa kumanaginga kuzo stream yo kubaza nabo bakaba groupinga bagendera umwana kwa koraje so wayishanga mu stream yo kubanza yabari mnonga abesiga mukama reka kandi tugace wa katukunda Nikita katugace wawe yakira akazindarako rero kandi tugakatereza cyahuti ndero basi kugambira muke yabari mnonga yes reka tugace wa Nikita na wa Nikita twasiga watemba P1 kandi ubwe P1 ukabura rental shop primary no ukaburi P1 ubwo gitemba ukabura mwishomero ki P1 nkatandika Mbara Junior School Wargarito Stars then watandika Mbara Junior School. Yes. Aho shoka genda waba boarding ninga ni ukaba notambra uzumka uzayishomero akantom de schooling wagmanorga yo notaha ukabutambara nabahi mami and daddy bakutwara umwazi bakwakira yes ebari mnonga Nikita wabasa kuheza P1 yawe then watemba P2 P2 ukagira ho change ningashi ebintu kabyitegerezamo ebintu bikagenda bitu mu kibina cyawe cya kabiri Nikita. I didn't really understand ebintu bikanga. It was difficult because I'm in a new school. I don't have many friends. Didn't have many friends really. Ukabuzana nabahi. There was one girl who I knew. She was my god sister. Bakabani bamwita Daniela. Yes. Daniela gwe hatari nkai. She shifted in primary 4. Bakamtwara St. Helens. Nawe yasayo ya boarding ayo. So mwena mchiri ya same level ninjira. Okay. So washoma P2 yawe final hamheru wajigorota urukutemba P3. P3 I was just not so much interested. Started performing poorly. So twagakozere cyaho ebintu echarisire performinga kubiniki kazana mnonga abambe good ukazana mnonga wayibwa ngo uriyo no shoma mbensh ahurukuza kuza kutemba P4 ndoza tweka P4 urukuza kutemba P4 kuwazanire hatubukisha wabikorota. I tried. You tried. I got 16. Yes. End of term 3. And they promoted me. They promoted you watemba P4. Watemba P4. Wow. Yes. Waguma Mbara junior or boarding. The schooling. Or the schooling bamame bakutwara. Bakakugarura kasheshi. So hatobo watemba P5. P5 or P4? P4. P4 is a serious class and very difficult. So obwarijire yo mumzana zano okisha waguchendezamu.
I was also put in the first stream. Wow. Hatu bakutumba kukora je. Wamanya utabana baza kunsinga buzima. Yego. So aho wahindura ho atandika kukora je. How was your P4 teachers abo kwishuka hono bayi? I remember teacher Patience, teacher Dickens, teacher Jova, and teacher Justine. Subjects zabo kabanozikunda. Okay. Yes. Aho P4 ahindu kugambira wasa kukiza wachukora je nayo watemba P5? Okay. Yes. Ibintu wabihoro kubigeno bigenda kandi hati twahika aha P5 kandi na abisiga mukama nawo twasiga yahika P4 bitkani wo hurkize munywano witu nisha kuba ninkwezo mugisha go kutera isomo kandi we no basa no kutureba YouTube Revival Radio chenanisha tukatonyeza ibiri no basa kuza YouTube channel they no subscribing then you like our page no commenting no teka comments zawe nazo ntubantu zireba kandi no basa kwihoreza na message WhatsApp Revival Radio isimu ya Revival Radio WhatsApp not mushanju not ina nkaga nemwe shanju na mkaga ashatunina kandi wor online www.revivalradioug.com lero kandi we kutoka kakire kesumu nisha kwigura lines z'amasomo no tutereraho kurabira ahari note mushanju munana mkaga 92 ashatunina 59 ningashi note mushanju note ina nkaga nemwe nshanju na mkaga ashatunina lero niwe yes no gamba honitwe bito iche ngo tuchinaha abajenyi bitu abatutayayira kana kugambira ngo aba special this time yowe manyirire beri y'imyaka hati nyene abisiga mukama Zion umurimbara district uko mu Rw'Amahembe sub county sayimwe Rw'Amahembe abantu ba Rw'Amahembe uko mu Rishamero yes kandi nyiriho na akatukunda Nikita uko muri Sinjuri district kuzaruko uko mu Kagarama igombori ya Kagarama umuri Chempara ya katsomuka humuraka kandi kuturagace nisha kwisha nabo kandi batwongereraho ubuzima twongera ntureba ibintu bikagenda bita life ikagendeta kandi bo nkabeje babire nibega utarugaho natugaruka. Iyi ni program Urugendo Rw'Amagara. Iwo muziri omukuza omureberezi w'omwana reka kuzenza omwana uramutoza okunoku oraronda ishomero nirimwe ryonka Kashaka High School nery'abahara nabojo abari kurayayo n'abarataha nirishangwa harukuda nyijengwa mbarara bushenyi otakayikire Kashaka omutamu nibaje meza arts na science ndenda kukubarira eco gukora je performance ne ya buri mwaka bina bashemeza bateteshwe je library y'ebitabo bya buri muringo laboratory ya bya science amashanyarazi tayari kandi yaniburudisha nikirukaruka Hosana ame yaniburudisha nikirukaruka nikimba Hosana ame ninasiri na Yesu yanifanya niwe jasiri Now
na malimwengu. Waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Mwambie wanaolia wakiteswa na malimwengu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana, amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani na shida, yanifanya niwe jasiri. Yo, yaniburudisha, nikirukaruka. Hosana, amen. Yo, yaniburudisha, nikirukaruka. Hosana, amen. Nina siri naye Yesu, Mwokozi wangu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani amagaro mbwijire program Orugyendo Rw'Amagara Ruth Nyikirira kanashtamamu Anthony Ngubwaje naisha ko bayija bitu Anthony mazima twendeze ko baje kandi twakora musyaho kandi wo hurkize. Yes, niwe tukunda munonga iyo bari munonga kugumaho uyishice ngo nyina habajenyi kandi abungumire nabaha bakweyanshira bine na team yabashendekeza nabo baryaha nyina mujenyi besiga mukama Zion aryaha kandi ayo nakugambira yatugira ngo nazarwa umurigo muyimbara district umugombore ya Rw'Amahembe de wo mu Rishamiro. Kandi yatugira ngo muzire we aineho mama Debra Musinguzi kandi obwa hati nashomera Mbarara Junior School kandi nyeneho ndijo mugenyi akatkunda Nikita ugu nawe nazarwa muri Singiro district umuko muri Kagarama umugombore ya Kagarama uko muri Chempara. Yes, abantu ba Chempara ko buzima. She's now 14 years old kandi nawe nashomera ahaheze Mbarara Junior kandi na 6 aggregates. So nubo bagenyi abunyine kandi ni woryokwe noisha kubano tuteraho ahasumu kundigura amasumu kandi no basakuza channel YouTube channel no basa Revival Radio chenanisha tukatonye zibiri ya you subscribinga de unoisha kureba page it you come to like your page no commenting aho de messages ezo nisha kushoma kunonje munonga ningashi noisha kuhandika message yawe WhatsApp not mushanje not ina kaga nemwe shanje na mukaga ashatu nina nan fundi gure line not takutere sumu not mushanje munana mukaga 92 ashatu nina atano nina kandi wor online www.revivalradioug.com no botwine kurunje buterevu buzima deka ngarche wa abisiga mukama twasiga kandi yakoma ahari P4 yatugira ngo yaba ariyo mu stream 1 akagira umugisha kandi ibintu byamugenderaje bamuto mu stream eje yuko banza. So nyezire ngo abesiga mukama oyongere otugambire bwa nyuma ya P4 ebintu bikagenda bita ukatemba P5 ayirra kazindaro bari madam Nyitra kuna mazire P4
kunagira P5 ebintu byagenda je konke bigenda je amatukazo mu lockdown P5 mutego asanguka ai no nubwo hizire lockdown my dear nagarako kache nyuma konka mukama yambasa afterwards nakana mutego agarka so lockdown kanaterira tuhegenzire n'ibitabo atist ukabanurebarebamo ibitabo nkagenda nabyo konka nkabaza nashoma kuba kabanza badyanku tukumarebero 30 yego kubagumire mbonje ze narozinga upyo garka ishomero seta nawe naga kushoma nakurgo wakurgaho wazo mubyindi ya so mbwenshaho kubigwireho wayishanga umucakangayi naka nashanga umucakatano bwanyuma y'imyaka 2 ya ebintu nuko kubikugenesa nukweri konka ichirongi ukabutari yowe nkabwene chikaba general so wagarka wayishanga umucakatano icyakatano bwanyuma ya lockdown bukagenda bita ebintu omutwe bukaba bikirumu bukabiri mu bice kwa kuna kwa sereto na revisinga ebintu byagarka nabyijuka nakanaterira nakana improvinga konka byabonera kujangu akokuzana kakakari mukache kache konka afterwards namara nama echinkwenda nakana na focusinga ate ibintu byaterira wow on P5 no amashoma gwabire nokora je nagahi on P5 zikazi university nabwe SST na science okay so umukutemba P6 bukagenda bita umukutemba P6 bukagenda je konka not as expected konka bakaberje kuba nkamara na backsliding okache na garike nyuma koka still nkatemba P6 onka bikabitare bije chamane kiriya mbina hombiro we P5 P6 no yishuka niki ebyakwa byakute ebwarebere byaba challenges abuko naga wa backsliding naga wagarka niki okateganisa bwaki anibisoki ebyo kujotebe nebe nkabarabamu byanteganisa nkaho echanteganise chikache gabiri mu P6 byamani byateganise performance kwa first term ya P6 nkabanza na kare nkanta kushoma kwa nyuti nkwishukanda kushoma kanta kushoma bitabo ben nabe nishitama nabo katwa turiyo muganira atishana nashomesa so tukata kushoma ati kuba twakozere paper beginning nakora second grade nazo mstream ndijo etari yo kubanza hata kuna jiro mstream ndijo etari yo kubanza hata ona areba namanye chinkwenda hata ona abona kureba ngo ekindi mutisho nakana nazo kushomera tabo naba serious hata nakana wagaruka nagaruka mstream yawe konka hawiro tame ndijo nabwe mbeno uko tag stable konka echakuretire no garuke nyuma wajyangu no kukuzana beno kisha okisha wabota serious imyaka ka kwabure cyo kora ninga bakakutera mutu nyafu twamiri otinyafu tutkataroho chamane konka echarise nagarka umukushoma na experience kujanko ngakora second grade bany home stream yoko banza inabentuiremo koroka P4 can imagine bante kom stream ndijo ate choncho chandetire ko focused kwenda ngani ndwana kwenda ngari ko stream inabendu menunji ndanike competing n'abandi okay that was your P6 yes yeah so aho wajirwe babaza wagaruka mu stream yawe aho kagaruka mu muzano gona kuna jiro stream ya kubanza muzano nagaruka konka kaguru muci kokara go affectinga jeker second time bantu wari mu stream ejo second time yanje yabura kubonera cyo wantu iremo yampa warning ya datu waguma muzano ninza kugarizayo hata unatanga kuterera third time naterera chumwe umuzano nagorgam hata na mechi kwenda kuna ateri na performance yaterera mukachi
watemba class P7 watemba P7 waba candidate yes kuwatembere P7 hakabaho change ki omubyo kushoma wamanya ngo hatana candidate kunatembere P7 change kaba mpango na change ya performance na ikaba mpango munonga na aterera na mechindi kwenda na atanga kushoma ebitabo kwa nkani mayi nkurga kani mechindi kwenda na aterera atawo natanga kushoma ebitabo mukambi shoma bwire ki prep na winter na twamara after classes omwazi na no break na lunch nibwo tushoma ebitabo konko bwire undi tukatushoma Sunday twamara kushaba tukatu creating a time tushoma mukamuza no muchacho mushaba buri Sunday na rakshatu tukatu za church tushaba okay so wa P7 yawe hatu wata humtuma wajishoma je bati cyabo ba P7 nabo kwishukana baye bona nimbijuka nubabo biro yindi nijuka tshawanje batshawanje baye biro ba SST tcha Frank na tcha Pablo batshawanje ba English tcha Crispus na tcha wakabiri yanye waho okay nishaka mwishuka wa math aba math ni tcha Irad tcha Edson ana twabaramusya habo baticha busuma ningira bari bahurikize ayo muri twabaramusya ho mwebare kushomesa je so aho besiga mukama aho kuwagenzire tam 1 no manya wabur candidate ukabona nubwire bwo kuza lunch ninguka no hurra no jota out nisha kubikora or contented ubwire bwo kuza lunch uko ubwe creating umutwe atafana ko shango ine waka yo mbitabo waka nkina tshondije na tama after lunch to ine bwire omu skipping na lunch konko tukatu creating a time tuzakuria lunch konko creating a time kurujera iwiwe nkomuntu washango oine waka nyinji tukatari lunch omwe abwa waka waklodekeri mpango so waika tam 2 hatu yontu irra tam 2 yagenda bita still ngomani yonjera ku performance yagumane yonjera kutagumere tuza tam 2 naguma najera mu bwo wabuce na tira PLE na external papers zizo abentukora konka mukama yambasa performance yagumane yonjera kuba nabashomesa bitu bakaba baronje so kandi twabana more focused exams mukama kora type types of exams mbamwine mocks pre-mock papers set of papers ichakuretire kuba brighter and brighter ichandetire kuba brighter program yishumira kuba twakora second term na first term twakora set ya paper buri week buri week tests buri week twakora set ya paper so namanyira kanchanyamba nachi bakamba tona waki ya revision buri izoba so chanyamba konjera up performance yanje okay yes so finally term 3 term 3 mwakora mock kagenda bita kagenda je wow kwa anyi ni aggregate 6 on mock wow okay so twaisha twakora ibyahamuhere byakamaririzo abana mchakujita kantabunimwe PLE ubwire buce akubura ico kimwe ninga bibiri kora PLE yawe obintu kabitebeka nsota kureba ngo wakora je munonga before takabire kwa PLE tine chamane china terize kuba nkanje sigire mukama konka nkantinde nchichayo chintegana samunonga kantinde nkanye nobwoba kuba
nkantu ninyebuza shi nyoina nkantu ninzukoranche na nche muno ngati nkanyebuza pia ikaninjamba danko igomere so nina ninkuziyankai so nkantinde namazimo konka kuna shabere kana mangu tigine cyo kutina chona nare gutinde cyo nekinkutina nko kama kwabe na nyamba kukora papers ezindi na pia inakunyamba na yonje kore wayisuga mukama yasuga mukama okay ukagira ubu wamanya wajunwa shi nkajuna before ibyo byone ibyo byona aho muchaka ngai umuchaka tano mukama simwe bantu amen nimbabazi z'umujoni nubwo ukora bwona ukamwikiriza wamwikwasa wazo mukushaba iyo bari mnonga bazima abisiga mukama iyo bari kwicuza Yesu Kristo akaba umushino wawe akakurinda obarha kuta bahandikira abana babiki amyaka nkejo P7 umutandaka kwimatara iyo kanta kuvumanya ebyo tora bibasize kubikora yes iyo bari mnonga so finally a P7 wa performing ota nakora 5 wakora 5 tugambire buri subject English nkakora 2 wow math nakora 1 wow system nakora 1 wonderful na science nakora 1 duhurire mwana we mwene uhurikize wano hura results nkezo umwana aha aine imyaka 14 yonka no hurota nimbabaza mnonga iyo bari mnonga bisiga mukama kandi reka tugaruke owanikita dero nawe abase kutugambira ibya fayo kuturagace ntwishaka bantu tureba ecyamureteyire kujunwa na kita nawe naisha kutugambira na kita kana nakugarukira akazindaro nkako twasiga waikom P5 nyendo tugambire P5 yawe na P6 ebintu bikagenda bita rero tkuza kuzo P7 P5 ngatanka kuzana mnonga ya wazana banyi home stream yo kubanza bande komi ya kabiri bambi bakugarura inyuma John Demotion aha ico kikakujaga kikakwataho ningiwe ko ryo muzano ngo I was playful, I didn't mind. Ngweshokije wagaruka mu stream yawe that was P5 after lockdown ikaba humwazo muka ibintu byayibo niwe so kuhagarukire wagaruka mu kibina cyakangaye P5 again after 2 years yes wabikorota ibintu bikabi yayibire ibintu kagezaho kubyishkota I tried, I had coaching so I passed so watemba P6 yeah that's great P6 ukajitembuta na maxes kwingana ki grade 1 nkabanyine 11 first grade wow that is wonderful mazima so P6 yawe kajendeta abashomesa o challenge chezo watungire atugumanya waba sub candidate nkabantinde kache knowing that I'm going to P7 so I started putting in energy konka karema kawajeze hoshi nabwe kawajeze so a third term aho waza P7 waba candidate abaziri bakwamya ngo hato waba candidate waza kubuzwa PLA ebintu bikagenda bita ukabishomota kandi ubwe nota homka turboarding at first ngatina hokache being the firstborn you have to give good results exactly kaba stressed konka kept on trusting God okisha wamwichiziwo kawashunre when was that I got saved in P6
Yes. That's good. So P6 ya ubambe wajimara no yisiga Yesu kama wamwisiga watemba P7. P7 kuwagishikiremu that was now second term ibintu kabikorota urukumanya ngo hasigagayo only third term kandi namwe hari mock second term. Tindatinire. I had faith in God. I even did my pre-mocks with no fear. That's great. Moka wajikorota. Mock nkiamu 8. Wonderful. 8? Ibari mnonga mazima. So then finally twahika PLE kuwa ijiro moka watandika kwitebeka nsota kumanya ngunosa kukola PLE. Tindatinire. Twatinire. Wategereze ibintu kuhika utenisha kubihandika. Abazire bo bakana baku encouraging bata. They would tell me that I'm going to pass. How did they help you? Kushoma bakwakatayo mukushomero mukanore bakuwabiro gumumuka ukore extension even nanomka bukabigenda bitokoshoma ryari bitabo. Bakabanyi ban coaching. Uko ine yo coaching. Kuwa kwishukaje challenges zo watongeraho. P5, P6, P7 aho challenges zona ibyakuteganise. Hine ibyakuteganise. Abazire banje bakarema paying school fees. They started going for loans in banks and things didn't seem good. Bambi. So nkatika mama. Wow. Abazire be bakariya za loan banka ibintu byaguma konka wibambe yabiteka mamane. So finally P7 yawe ugikozerota. Mukaga wonderful. Bantumwe izo nenga uzamana munonga aggregates mukaga. Buri subject ukaje score ingota. Math. Nkiyamu 2. Nichironje mazima. Science. 2. Wow. SST. 2. Na English. SST. Nkiyamu 1. Yeah. English na yemwe. Wow. Nuzo mukaga. Kama inimbabazi. Mukama wa Yesigire wareba kuyakorire cyimbabazi. Hatinyezire Nikita utugambire waza kujunwa kwicaza mukama ukareba cyaku inspiring jire utunyoka jone tujye ngwishomero ryo narakajunwa. So iwe niki cyaku on my confirmation day tukatunga speech kurugwa from the wife of the bishop Mama Alice. Yuko Speech ye ikankwata. My dear. Wahura wakwatwaho. I felt joy, felt encouragement. Okay. Wichiza Yesu Kristo nkomushuno wawe. Kama simwe. Wow. Kwashunurwe mwishuka ribe ibintu byahinduka ho bita. Kahinduka. Started to feel happiness. And everything worked out. Are you sure? Yes. Tata akabona umurimo. Wamushabira. Wonderful. Nabana nabashaba abantu bakuru bacira. Yes. Yabona umurimo. Kama simwe. What about your parents kuwa bagambye go tunyone kitambwe na hata nicaza Yesu Kristo? What was their response? They were happy. Baku encouraging. Ibari mnonga mazuma. Deka ndebe nawe abisiga mukama nawe abasi kutugambira what inspired you buzima kujuguti nyo buzima nkomwana wo mojo at this age deka nsharemu nyeheze mukama kuba umushuno wanje. Webare nyonkanye echa inspiring jire kujunwa myaka mito no kufa kwa tata wanje
ego by then ukaboye how old kanye n'imyaka 11 mchakanga hii mchakatano iwe shokareba chimbwenu omna ndakajone kana tata wanda takafie he had a dream akaine chiroto chanje kuzantari so yanga ambirati nyando ko rentari yes but nyunkato kumandari chikumaisa kwankandi muto konka I also made it my dream kati ayina taking up chiroto echo chabe chiroto chanje so kahwira kire namara ku kompi 5 ndambara junior tata wanje yafa mukama yamutwara sore mukama munje gicumuro kirungi so kyamazire kufa nganta kajondwe nareba ibyo kujunwa kabitanyinire mugasho ko umuntu onani singe kunda yafa yego so nareba tibukwetaga nayangarhanga kuba nkani ndeba nkani nyebuza tata wanje kware yafa kandi bakushaba rhanga taro so nayangarhanga nanibyo kushaba nabyanga nayanga abashabire mzee anda takafire pona na nganda kubicereza ibintu byo kushaba kandi tubikora kandi n'abashabi tubakora kandi nganda kubicereza konka kahwira kire baeta preachomuka preaching jara kushaba bakachira kubareta so the same day babareta konka nyunkanta ku taking up ebyo kujankande batikunyamba ati ogo preaching kubura yagira ati abana bo muketa jondwe kuba kumara kuruzinga loved one bangaruhanga ushanguranga taroho amazima yaga explain jata umukwanga abashabi tubakushaba kwenda abantu batafa yego ukambashaba kwenda ubwire bwabwishire mukama bahumurize je kandi bwabutakekere mukama bagere sasa ati nanye kunacurire eco na ura chankwataho chankwato mu mutima naye blaminga so nashara munajuno mukama sima naye chirzarhanga kana itisa amen ranga no nabe namwanjire konka wakanyichirza kandi yansasara kama simwe tendereza Yesu ori mwana Yesu murunjiyo musayi guna unazisa nebaza omurokozi kama simwe ahabwa bisiga mukama Zion hamwe na akatukunda Nikita kandi kwicuza Yesu Kristo mukamwiheza mu rubato akategeka amagara ganyu. Yes, na kutuyije kuba tuyendera naza kwakira kandi abagenyi ababashindikiriza kunkanisha ko bashaba mubase kugambira abandu batahi banyu ko kukunda mukama wa myaka nkejo okukura nichakukora nibyabakorire mazima na hato kumukwehora mwebare mnonga kandi omukanyaka ndukwenda kwisha kwakira amasomo reka ntireho uburango cyo umunonga kunda gace nisha kwisha n'abagenya bashindikiriza nababonye naha yotarugaho reba ngo wagumaho. Iyi ni program Urugendo Rw'Amagara. Yemwe orubaro rwija aborubaro w'abantu n'ibintu byabo aba Uganda Bureau of Statistics bari mu ntekateka y'amane kureba ngo abantu n'amakagabo mu ihanga ryo nababarwa ikintu kija kutwara 210 okutandikana na 2 kwa katane 2024 konka aho kutandikira henyini ndekiro cyero mwendo kwa katane 2024 orubaro rwatsire akwenda kumanya turubanga mu ihanga nituturankaye emuture yituneha ebintu bitwine nibiye naho turi kutungira ubuherezo ibyo nakubira tungwe nibijya kwera amutebekaniza gihanga
aba Uganda Bureau of Statistics nibija kutandika kuhandika amaka mu ndembe 11 za Arua, Fort Portal, Gulu, Hoima, Jinja, Lila, Mbare, Masaka, Mbarara, Soroti na Kampala mpangwero mu district za Kampala Wakiso na Mkono. Nabashaba abichiru kwataho bona nkaba chief administrative officers, city mayors, resident city commissioners, city clerks, division councillors, wards and LC chairpersons, abatura n'abashubuzi mwena kwatanisa n'aba Uganda Bureau of Statistics abarabenu bakora mu rumogo waterano tumushanju 55 ashatu neina abrinemwe abrinamunana narno tumushanju 3 abrinemwe abrinamunana nishkuru kubarumuru warugwen kumibirabirnena. Headmaster na management Isingiro Secondary School nibatabarusa abeji bacamushanje 2023 kandi nibabamanyisa ngo bine myanya umusina yo kubanza kwikastina ya mukaga umwana wabo owa sciences niwe yasingiro bureberezi bwa ankore 2022 besiga no mwana wawe school fees kandi yo nebasika Isingiro Secondary School neshangwa omuri Kabingo kandi bina bana bari kuturayo nangwa nabari kwega nibataha day and boarding kandi dokutandika umwaka ogu nibija kuba nibashomesa Oruchina okumanya biri kukiraho gamba na headmaster aha 0 ana mushanju 11 23 ne ya 0 mushanju 2 ana mushanju 11 23 no basa kutera simeji endijo ya 0 mushanju 05 85 26 29. Are you tired of flipping through your channels, searching for a family-friendly show? Look no further than Church of Uganda Family TV, Uganda's leading family-focused television. Our lineup features programs the whole family can watch together, from heartwarming spiritual awakening to live enriching programs and a variety of entertaining content. At Church of Uganda Family TV, we believe in providing content that you can trust. You can rest assured that all of our programs are family-friendly and appropriate for all ages. So gather your loved ones and tune in to Church of Uganda Family TV on DSTV channel 375, Star Times channel 282, Go TV and free to air. Download the Church of Uganda Family TV app on Play Store and watch from anywhere in the world. Church of Uganda Family TV, enriching lives. Iyi ni program Orugyendo Rw'Amagara. Yes, mnyano wanje iyi ni program Orugyendo Rw'Amagara tabarukayo mu butumwa bwe kandi yebari munungano kurikiza idakika ninde bazabasha tunamwenda izarenga umushaha 3 ari kugamba zatambuka zahikuwa 20 naza kwakiraho abagenyi aba abisha bashindikirize nisha kwakiraho Reverend Kandori Chaplain Mbarara Junior School je hutugambo cyo tuwatugambira kandi yebari no kushindikiriza abana aba reka nkwakazindaro yebare Madam Ruth Nyikira namwe nabo mu studio mu abarukoramo mwe bari kutwakira ubutosha mutwire n'ubutwakira tubasima munonga sima ruhanga ahubugubana ikirize bye entebe kanisa yahamagara gate ninsima munonga boko barahanga yatwebembera je okuija omu studio mu kandi mwatwakira je mwe barabana bitu abutwaye bembera nyo nabebembera nka chaplain wabo Bara Junior School ndi Reverend Win Businje nkoko nabagambire ninsima munonga abana nanye nkabashomesaho omu P7 omwe ndiko bareba bine mico mirungi kandi sima mukama kureba ngo nabasa kujuna abana bato bakinspiring abandi bana hibarokwe nabo bakahurira bajuro kwikiriza babasa kujunwa abarabato Nikita katukunda ugombwe na kajunwe kinajunurwe nanye nkabanyine kibiki kiniga cyo kwenda kwita abantu abo kubanka banyiga baninye nabakubisha so mutuma ndemwa nokoro emirimo ndemwa nokusoma insima mukama wanjunure kandi akankoresa ebyo kutangaza ebindi kureba nabigendo misho insima mnonga kandi tugumiza mu kusima okukira mnonga witu the right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa
ayo bare mnonga kutahwentebekanisa nkeja kijuka berera abana bato ubundi ababire bataraka kwijukwa kureba ngo nitwa turi mu studios tugamba n'abantu binji mnonga ku rugo mu districts nyinji nangwa na heru yihanga bariyo nibatureba ekindeke kitinisa mnonga insima ruhanga yo barekoresa jabana bakakore birunji nkebi na head teacher witu habwentebekanisa ejo nunji eyatireho kugira ngo abana babone programs zo kubashomesa kandi nabo habwa ruhanga bakoreje mnonga bati kama wita simu mnonga bari mnonga Reverend Win kandi no kubashendekeza reka nyacire kandi nawo mbyinyi kandi washendekeza Nikita nawe abase akazindaro ngako we bari mnonga umurundo gwa kabiri Madam Ruth ninsima mukama ahabweke cyakogwa nicyo kutangaza magara gitu nkabazire kandi ninjira no magara ga Nikita akwa cyabaho murundi go kubanza kushanga uriyo mwanya nkogu nohera mukama bujurizi insiyona ne kurra n'ikintu cyukuru munonga ticaburyomwe mwe ninsima mukama kandi nyenda kwebaza naba batire hentebekaniseji ahabo kubani twega mbinji omwana ko kumuto mwishomero ubumwoyebwa konka nishituhekijiso cyo kugira ngo twine kugumana tumanya okutandika neyituru kutora neyiturahenderere mukama wita simu mnonga bari mnonga buzima twashimirwa niwe kuba niwe reka nyacire kandi guardian wa abisiga mukama Zion na wabase kugira iki yatugambira rego nyakwate y'amasomo na messages yes bari mnonga omutebekanisa program eji mucyara rusinyikira abo kutwakira kandi ukatostinga na management yo no kutwariza hamwe yego nanye niza kutwara mu gishogo okusima mnonga ruhanga habweki echa tukorire kana mnonga owakozisa abantu abankore dice bembirwe bishop witu umurungi okustera ho ready age ya revival hamwe n'inchiko zona zo bureberezi kandi twaguma tukashomeraho tukaheraho bujuruzi ngo twahurira abana bitwaba bituye no mu studio n'abandi abutukura burijo niza kusimana ishomero ryambara junior yebembirwe edisha umwamugume Nathan bukushomesaje abeji kandi bose bashyikire abana bitu bakoraje munonga kandi nibehayo akoko kubano rebe bakora kandi bose bakozire bakoraje munonga ishomero ntubasima kandi niza kusimana abazire babana aba na munonga kandi abo kubazara umubiri ugumana ko yabashobora kandi umzirewe kuyafire ishe nangwite strategy amasuko twara twina mirongo kunkugu nako basanza kubasa tuta twashurwa konka kandi mazima izoba nkeri no tumanyangura hanga nuwe ishe efuzi kandi befakazi aho kuba tukabento basanitwe hanga n'abakoze recyo kandi okureba ngo atubasise umwana ubwo yatahamani nandi hanga muhwerire yabasa kwikaje yakoraje kandi tuje kusimana n'abashomesa bona bambara junior ufite amamani na chaplain na mnonga uri kubarisa umbyumoyo kandi bakororokaje kugira ngo barwemo abantu bo mugasho ukwija kwembera ihangaritu na unisiyona mwe bari mnonga bari mnonga busuma twashimirwa mnonga niwe ahabwawe yebari kwisha kumushendikeza yes ahanyine wo messages kanisha kwakira n'amasomo lines nazigura note mushanjo 8 mukaga 92 3 5 ningashi note mushanjo note ina nkaga nimwe nshanjo na mukaga 3 lines naziguriye kandi nindeba ha messages ugunaja thanks for hosting best performers and I hope
hope other students are picking contents. Gumsaza David mwine kamwehanga from Binyuga Bugamba Rwampara. Wow, abantu babugamba ni mu buzima muri yo muhurikize twabakunda mnonga ibari mnonga wayihogeza message kondugu yajaga ati praise God and thanks for the program. The program is amazing, inspiring and educative. It gives me a better hope for tomorrow. This is Mwebesa mwine sunju ever tuning in from Rw'Shuri ebari mnonga busama niwe message ejo kandi ngo nawe yajaga ati mwebare kwegesa kandi ngo nawe yajaga ati chitojo mashiruka netumisi ubwo najaga ati mwebare okwegesa kwanyu twabusha umuro mukama. Yes, ibari mnonga kandi ngo nawe yajaga ati no Maureen primary listening in from Chigarama Shema. Yes, reka nkwate kwa masumo note mushanje munana mukaga 92 3 5 ningasho note mushanje note ina kaga nemwe shanje na mukaga 3. Yes, hello Revival Radio. Yes, Revival Radio. Yebare kurikiza amazina nubanyita Kakuru Abel wa Rw'Amagara butiro kashari. Yes, Kakuru Abel nakwakira. Ashimerwa munonga bw'abana abo. Bible negira ngo mutsina rahanga mu bwende burukuruga. Ego. Ese nsirunze munonga ni ko hano ujya mu ntero mu ngaro nazera zakana kutubuka amazina. Yabare munonga. None katwongera kubashagara mukama bigo muhanda. Yes. Agwa system kama witu wanina. Yebare Abel. Yebare no kutera ingaro nitwa hatwazitera ni mwe abazitera mwena abana banyu ni mwe bisha kuchikora ubunero bwonano bamarayo. Yes, hello Revival Radio. Hello. Go twabasa kumkwata note mushanje munana mukaga 92 3 5 ningasho note mushanje note ina kaga nemwe shanje na mukaga 3. Revival Radio. Hello. Hello. Revival Radio. Agumagamana ahora gisigarutse mu Ruhama. Ahora gisi. Nakwakira ahora rukono Ruhama. Ni pronashamereka n'abana bande. Ndetse bana kubishoboye kwiteka yabo. Amina. Ndashazira mukama abebembere imishomo yabo. Amazima. Abandi. Amina. Kama bebe mbere kandi kigoto cyabo nacyo kishikira yebari mnonga buzima ahurra note mushanje munana mukaga 92 3 5 Revival Radio. Hello. Hello. Yes, Revival Radio. Bazima mugamba Byarhanga Fred. Byarhanga Fred akasumu wakatirira he. Omuri Kikagogo omuri Kabingo isingi. Nakwakira umborzi. Bazima zarashemerwa kuba niyo kutwihuriraje. Kandi bari kuzo mu studio zimazima okakuri mu gwamano gwa kuresa. Yebari mnonga mborzi. Bashemerwa n'umwana we yagira ngo akaferwa muzireweye. Aja yayangara hanga. Aja abantu nkabo ubushuzi bwe aherezo mwana ogo. Kandi ukayiko mu yanga ryona. Imicyango ekibari mu gukora inyuma mu bantu. Amazima. Wenyanga muherezo mugisha. Aho no turi kwijekira bishop witu wankora diocese. Yes. Eki atukorire kane cyamani. Kandi kimuri kigendo misha. Yebari mnonga. Mukamuherezo mugisha. Yebari mnonga. Kandi ugu nawe message ugu najaga ati Amprire Kumza, greetings to the family of Reverend Gordon, Karuhanga family of Mom Edith Mbabazi, Daniel Omburzi Patience, Munyeto Wanyawshozi Yona, and all those who know me, Amprire Kumza. Yes, Yajati, we really congratulate and thank God for him. It's another testimony to us. The world of our
well tindishe kubishomera ibi but ya namcongratulatinga yibare mnonga kumza uyajat amrita katete kajiko stage here in listening oguna jagati Yesu asimwe Mrs. Nichira. I was listening to and the program I'm done tindumwebwa regards my sister Reverend Win, my general manager ara Nyamahembe Sako. Yes, oguyaja truth thanks for the program nbanyeta Richard Bashija kurga kashari ati ninsimo ubushobozi bw'abana bo ati nibebare kukora kurungi nimbendeza urugendo rurungi rwa senior level yebari mnonga buzima kandi ugu nawe yajaga ati Kembaga Docas from Karienje Rw'Amagara Kashari at God is great. Mwe bari mnonga ba messages akire kirukanga hindu kugambira tinda yongere yosumo nindeba n'amasumu garoho konkanyenzire ngo abesiga mukama Zion hamwe na Nikita babase ko tuhendera bakutugambira abo batahi baba bine myaka kejo eyabo bantu babagambira ki. Yes, abesiga mukama kankwa kazinda rugundo murundi ya webare badam Nichira nyo abana batahi banje nimba hawarangu bashune bucirikare ya batarinda challenge za life batarinda kuronda ubushobozi bashune kare azare as now batarinda kuba warinda kurebe bi kandi nchibana wasu no shanga chiruture tuwaje no ngo stilo chine bironda mutima so chirbeto june kare kwenangu you harvest the benefits of ebyokujunwa bironje byokujunwa kusingo kurinda ukabanza ukakora yakuba kujunwa korobi kandi kama nakuyamba no junwa yeah. What is your dream? Ichiroto cyawe. Ichiroto cyanje kuna kurenga marokushoma nyinda kuba cardiac surgeon. My dear ugushina abana akore biki tukambere turebe abo cooperating mutuma nachi imwe bantu mwe okwe nayo warebereyo ukama simwe mazima kandi abe kuterereze kuko kucetenga icetengo cyawe kibintu kwicaba amina abazire bawe guardians nabakureberire abakureberire abakubisizeho abakukwasireho umukono bagambira akagambo ki nimba sima bona ni sima mama wanje ba uncles wanje n'abantu bona bantereho umukono kushoma nakumbisya hindi kuba abwa kuri batari bona ruhanga kuri ruhanga atabakoriremo kurinda ari hindi masum so ni sima bazire banje ba guardians banje na mama wanje on top of all amina yobari mnonga kanyakire Nikita na wabase kutugambira batahiba wokwe Nikita bakura bashemererwa babaje kunka ico takarugaho tabagambire niciya no bahaburota nabo kubakubasa kuperforminga cenkiwe wanoba haburota akazindaro nani mbagambira umushome muteka mamani and most of all trust God. Yes. Ibari munga busoma ba mami nabadade abahede school fees abakukwasireho message yuri yo no basindikira bakurire manya abandu bariya To my parents, my bari mnonga, you stood by me, you helped me, you encouraged me, lifted me up when I was down, you encouraged me when there was no one to encourage me. When I thank you. Yeah.
bari mnonga kubasima no kubibaza ubuzima kandi twashimirwa kandi kwekanya kiriyo abesiga mukama abase kutugambiraho nkoko hariyo umwana w'umwosho abesiga mukama nkoko hariyo umwana w'umwosho hariho bingi ebyo yegekerire ebyo riyo noreba ebyo kureba utubuzima nyokunta kujunurwe hariho ebi na nebi bintu kureba ibintu kwisha kubasa obunkirize Yesu Kristo hasa na n'abana babojo abamwe bo bina mani mingi bajyango bishi Yesu na tukorera abo no bagambira ki abojo batahi banje kandi ab'emyaka yanje ni mangu emyaka yiturimo n'emyaka iri difficult abamwe barimo kwikiriza ruhanga kandi noreba ibintu byingi kandi wazo muri new stage kukabona nimba habura ngo no wakora kibyo no kabukora ruhanga nuwe arugumari icumwe no wakora ki amamwe mbazo ariye imyaka amwe mba abusing drugs baresa bariyenjayi abandi banyamara konka wayesiga mukama nkanyo kuna mwesije byona kabinkuma so wayesiga mukama niyo byona nakubukuma bukwiho bahemchombo mbana nka homosexuality konka wayesiga mukama kandi imangu no unyesijere mukama no nazo mwishomero ki mukama nakunkuma kandi ni mumwe yesiga mukama nabakorana ncocumwe nyebari mnonga nikita abana babishokwe they don't trust themselves anubireba oshoti yona bajino mungaro kandi umesho ushanga byabagumira akagambo ki akuwano bahereza bishbanje bishi babatahi banje I encourage you to be strong. Whether you're at home, your mom tells you to sweep the house, know that tomorrow will be better. Yes. Ebari mnonga. Yeah, your tomorrow will be better. Mwebari mnonga, yebari mnonga nikita uzima kwesiga mukama ukamwicaza kandi ugumumwikirize naisha kukorera iby'imbabazi byona naisha kubishikiriza iwe cyawo gumumwesigere aho kurirezi nosha kureba ibintu byona byabonera yebari mnonga twenda kusima mnonga abazire ababasekoro mu rumogu kurebera abana ba teachers mwebari mnonga tuyontutere ngaro mwebari mnonga habwanyu mwebara habwa abana bona bihanga abazire ntubasimira kimwe mwena abarukukwataho ahabwegese bw'abana bitu rero bishop witu professor mwenu tinkumanya yebari mnonga abana kubaruri kuguna isinga hatabana barya mwishimwe bakabire nibisha bataha nabo bakigambaho bishop mama tubasima mnonga mwebari cyo mukora nico muhendo mnonga finally ninyenda kushaba reverend naisha kutegeze shara konka yenda kusima mnongo hurkize yebari mnonga kukiza program Orugyendo Rw'Amagara yebari mnonga busamani ndebe sumuyo wagitera konka ishaha sankwata onsasire tinda kwateyo masumu dekogu mkwate mbweno aherero cyemazima nahura yashasha yatera mnonga elo revival na nakusindikije ego bambe nabani simuzuzu w'abanabo ego uryoha shumazima nabanyeta dute satiro kurugamo mirongo musabadinko rwanombe uko mu runombe yebari mnonga nimba simuzuzu wabo nimba shabiro kukora jena no kushomaje bakagamza amahanga ari muhezo wabo yebari kubatengera je busama yebari mnonga kandi ngakanzima nababe ababurire je nahura cyane cyane mnonga ko rumwana kagira ubwenye ko bwe narangana kwa n'umugisha niwe kumureba gumshana hamukunda bari mnonga yes kandi kunawe message abantu mwe yajaga tubagumizaho no murevozi ezobariyo no bazamu no tubatengera obuhanguzi aine mbabazi peace muchunguzi St James Kachwamba kariyenje parish yebari mnonga busama niwe mbwe ntatumye umusasire
reka neza iho tudacika kuko abakama banje numwisha kunsasira bo ibintu mwabireba Orugyendo tubambi thanks for the program Esther Basise from Kashenyi Bugamba yebari mnonga Esther abantu ba Rwamparokwe tubakunda mnonga Orugyendo good evening Madam Ruth thanks for the presentation. This is Bahati mwebari mnonga atahati ndarengeho konka muri cyambasime buri yomo wena ni musima buri yomo wahurikiza buri yomo wateresimu buri yomo wagize okutera konka tanamwakira jam nayo yaba nyinji mnonga bitu mwebari mnonga iyo bari wuhurikize reka ngakinsime abajenyi uguno murundi ucengo nabante taya yise abisiga mukama Zion kandogu nomweji obwahati aheze mbarara junior school akozire aggregates akozire munonga social studies akozire 1 math 1 English 2 science 1 wow ebintu wabirebo kubireje mukaga nembabazi munonga ya kandi nakita akatukunda nawe nuwe nabantaya yise social studies akozire 1 math 2 English 1 science 1 science 2 wabireba is on 6 aggregates yobari mnonga kandi abisiga mukama 5 aggregates social studies 1 math 1 English 2 science 1 mwebari mnonga ugundo murundi abone bona ntaya yise kandi nanye nimbe encouraging abana banyu kubashomesa abo kuba obusinguzo kwe niyo buri mwebari mnonga bazira behireyo abana katubendese nyencakare okugaruka jya amashomero kandi no kubatwara mukabekizayo rego mukasiga mwabakwasa abashomesa abocero kwataho ninyenda kusima mnonga abashindikiriza mwebarabwa abana ba